chim khipui YouTube channel min lo thlir sak thin zong te le subscriber zong te in zawa in chi bai ka buk chawa voin hi December ni khat alo ni la tarang mai kum sang ni som ni la pani kan mang zo trap chu anita a i hun man to zong te han chui kirla kum sang ni som ni la pathum kum thar a ang tin huna nge i hun kal to a ithil ti te khan a suai kai don che ti ngai tua chungin loin an kol thasel ula lodam zel ula thu thar thatak tak tenen hun kan lamang ho zel don nia ole vini a hian Longtai district thu thar poimo tak te kan clear ho dona kar masalama khan chung ko thil wangin ei zolama kazin phea chumi wang chuan chim khipui aron ke kha dewa mi in lo thathiam ram don nia ole voin lama Longtai district thu thar om tele nimin lama thu thar poimo chen khatte kan clear ho zui don nia voin December ni khathi World AIDS Day ania kovel mun sang a he ni hi tangkai takam han ani thina Longtai apo government region higher secondary school zirlai no pangtenen he hun hi man ania M6 Longtai ten World AIDS Day program government region higher secondary school an buat sai hi P Marilyn ro zakhum thangi project director DRDO le additional DC ni bok chuan khwalian ni in aman puya P Marilyn ni chuan khovelin HIV te musita endong tur ni lovin HIV te mangaya chan chuak turin World AIDS Day chu kumtin man ani thin ti soin tunlai Mizoram hun tina drugs alwar ema he sual na lo pung hluai kara khovel an hun mangmek thalai te chu akhongai thu asaya tunang ani zel chuan tuna tanga kumrei lo te a zoram thalai drugs le AIDS awanga than mola kan voiliam tur hi an tam hle don ani atia hedin huna ding mek kan ni awangin tuna tanga kan lo inven lok hi angai takzet ani atibok pi Marilyn chuan asoi zel na kumtin HIV an pung sel ti soin kumin January atanga October tha thleng khan Longtai district hospital a tisen test zaruk samruk le pariat atangin HIV AIDS v somngale pakwalai mu chua tharanom thu soilangin hengsi ngai hian nu nau pa atanga mu chua te po anom thu atar rangbok nupui pasal kan nei ma chuan sex man lo hi a him bera lo thei lo wanga kan phang tu ani point inven na tel lowa sex man hi ti lo top tur te jinga mi ani ti i herang utin kalkhom zirlai te ma war takin HIV AIDS laka chamthiar film atul thu asoi he huna hian pitar buang pui STI counselor chuan STI le RTI chungchang soifiana hun nein inven na tel lowa sex man hian tam chung sam mun mang turin min hruai lut ani ti hria nupui pasal nei ma a sex manglo turin zirlai te chu asom bok pi Christina la rosangi mobile ICTC counselor chuan kalkhom zirlai te hena alem nena intirin HIV AIDS chungchanga hria tur poimo sang te soifiana le zirtirna apea he hun hi zirlai no pangkal khom te le district hospital Longtai a M6 noya thok tu ten lok takin an mang ani voin khan economics and statistics department hoi hotin Longtai BDO conference hola Longtai district chunga lai autonomous district council huam chunga piang le thi chin chia tu register of birth and death tetan in toy tharna annual training buat sai ania LADC area register of birth and death tetan annual training buat sai hi Longtai DC pu amol srivastava chuan man puin hon na thu asaya piang le thi chin chia na thok tu te chu ram nuk khoi thil khoi tu an ya wangin in thada takle diklo taka na an tho rem lo thu sein film khur tak le dik taka thok sel turin
kal khom te chu acha sarkar kalphung le na thona thil thar a fo awangin training ngai poimo atul thu sein tha le fel fai zoka na an tho theinan training an thil zir tengun thluk taka zira ataka man tangkai tum turin acha ani khwal zaum economics and statistics department a deputy director PB Vanal Reangi chuan India rama digitize birth certificate le death certificate man tran mek ani thule sil le signature aum lo awangin mitam takin certificate lem anga an ngai thu soilangin digitize certificate a barcode chu phone a emo QR code scanner manga scanin registrar General of India website a aum le aum lo ain dik ngal thei awangin digitize certificate a alem aum thei lova chu wangin certificate rin tlak zok ani thu asaya kalkhom te chu daily report le monthly report ngai poimo le zual turin acha bok overin training hi Longkai district research officer DRO pu jimi lalkung lian sai lo chuan akai roya inspector of statistics te puje ramdin moya pilal fak omile puriki lalriat puyaten civil registration system chungchanga training an peya inspector of statistics pu h lalkhonga ya kai ruain zona le chan na le sei ho na hun man ani bok he training a hian birth and death certificate lekha aya achin chena bupui registrar chuan apui mo jok thu tarlan nin registrar birth and death chu certificate pek chu aya zialu fel ngai poimo masaturin cha tharan nia India khole tuitik tak nilo te hena birth certificate pek chu ani lo nan film khurle zual turin cha thar ani bok kumin October ni somthum pakhat a 21st interdepartmental coordination committee thukhom chuan ral tlan le dan phallova ramdang mi India rama lo lut te chu an fa te India ram chunga piang ma se India khole tuya chiar lo tur le birth certificate pe chuak lo turin thutluk na alo siam to ani voina register birth and death annual training board saya hian registrar ten piang le thi an chin chena register endik ni in kum tharata na man romamo te an sembok ani tungdin huna Mizoram puma piang le thi chin chia tu registration unit zariat samruk le pakwa anoma Longkai district chunga hian Lai Autonomous District Council huam chunga registrar of birth and death hi somriat le pali anom thunga chakma Autonomous District Council huam chunga registrar hi somnga le pathum manom mek boka kumin January atanga October inkara Longkai district chunga naw piang sang ni za som paruk le mithi jali somkwa chinchia anni Mizoram district som pakhata DRO office ate October sang ni som ni le pakhata tangkhan digitize birth and death certificate mantran ania registration unit sanga po man thuai tum ni in digitize certificate vika kalpui thei thuai tum ani birth certificate hi naute apiana tanga ni som ni le pakhat chungin register birth and death nena athona lak thei ania ni som ni pan ni tanga ni som thum inkara let fee cheng som le certificate man cheng za awain cheng za som join register birth and death atangin lak thei ania ni som thum pakhat atanga ni za thum somruk le panga inkara chuan DRO office let fee cheng za certificate man cheng za le application form man cheng somni awain cheng zanni somni choya lak angaya kumkhat chin nulam phei chu executive magistrate thriat puin cheng sangkha zathum somni join delayed registration ti thei chau ani Vina Khan Mizoram Cleanliness Competition Sangni somni le panni subcommittee Longkai chu an chairman additional DC P Marilyn Rual sakhum thangi hovin Mizoram ko pui fai inti siak na sangni somni le panni atana malak na le machop khir hovin Longkai DC conference hall an thu khoma Mizoram Cleanliness Competition sangni somni panni subcommittee a hian
Lai Autonomous District Council LADC le state sarkar hnuaia official te longtlai ko pui chunga village council IO tele faina konga veng tina palaya tana ruat local ambassador te tomngai pol le ko than thalai suai tu te NSS IO le changchin bumi te antela chairman P Marilyn Rual Zakhum thangi chuan member kal khom te chu faina konga an malak na lom thu silin theitop chua zu chun som sel turin acha ani head to khoma hian nodal officer UDNPA district project officer PTT Bekhai ji chuan Mizoram Cleanliness Competition Subcommittee kaltanga malak to na report apea malak chun som na tur sang jinga veng chung ti fai na tang run pui bo sai le tur le mi pui zirtir na tlang au pui tam tura VC te hnen angen na thente faina na tang thok tur le puanzar sak tura ko sanangen na thente local ambassador ten children sanitation club kaltanga ma anlak chun som dan tur te rel ania Christmas vuak veta ko san ten ruai an siam na man khat dai sarang single use plastic manglo tur le bollo troi theilo khiar rang turin ngen ni se ti in an real bok ani pu VL muaka chairman Lai Autonomous District Council kai hroina hnuaia nithummo classic thutkhom winter session chu nimina khan zo fel ani Lai Autonomous District Council classic thutkhom hi November ni somni le pariat khan tran ni in session tran ni ya khan pu alian dola XMDC boral ta sun na hun man ania pu vizir sanga CM baka member thren khaten pu alian dola changchin ramle namtana an hatho sul nu te soin LADC chuan mi ui tak achan ti an soibok pu alian dola chu an sunani ti minute khat chungoi renga dingin an lantir ani LADC classic thutkhoma hian star question song pani omin chan vek ania an star question pathum lut po chan vek ani bok official bill pathum lut chu sei ho na nei ani nuwa pass vek ania official bill and pass te hi the Lai Autonomous District Council Constitution Conduct of Business etc. 4th Amendment Bill 2022 le the Lai Autonomous District Council Education and Human Resources Department Group B and D Recruitment First Amendment Bill 2022 baka the Lai Autonomous District Council Land Holding and Settlement Act Second Amendment Bill 2022 te anni he session hian private resolution pakhat fecal slot treatment plan to ram pek awangin Lai Autonomous District Council chuan lo momati ti puti la leng muana MDC longtlai thi bial tuina aputlu chu sei hona nei ani nuwa pass ani bok puvial muaka chairman LADC chuan classic thutkhom winter session sang ni som ni le panhi tuang taka zofel ani ta chu lo momati thu sein member ten ramlen hamtan thanem ngai taka ro unreal theile har satna omlova session hunan mangzo chu lo momati thu seibokin chanhudar khata khan tiam chin omlovin session chu ati top ta ani setu ta ka channel hi like sa min subscribe sa notification bell on the screen param ngan che ani Samagra Shiksha longtai block buasai SMC and community mobilization training ni chung on an nei chu nimin ni lai ni akhan zo felania training a hian school thang tangin SMC chairman le secretary theute ko anni he training hi pu HL tran puya additional DPC Samagra Shiksha le BRCC pukelal thanmo yaten kai ruain PR lal nun thari DEO le DPC Samagra Shiksha chuan training hun aman puibok he training a hian Samagra Shiksha longtai district atanga intervention function APO tebaka CDPO le medical department hospital atangtein resource person so mania anni hian kalkhom ten hena zirtirna an ani he training hi mina khan zo pularin siama deputy DPC Samagra Shiksha chuan
lom thu sein hun akhar ani